Ali rungsa tayo kamera. Ali rungsa tayo. What said bendi Tolong atyar bakrau tulam Hakmat yalagari Laway gikun gikti jonggi Kasyong hangahapi Tukim syakil Nong syakanam kadon hauta basan ya teli Turaklah kasam tuat pinsep Asia dumba kut berthe Ya syaprang akun samlakari Trei thop ya laikam jing start what said bendi Bakrau tulam hakmat yalagari Laway gikun gikti jongi kasyong hangahapi Laway gikun gikti jongi kasyong hangahapi Kenal ya kata Laway gikun gikti jongi Kasyong hanga padhapi Ahoy 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 Urlong kumbal thoshun Urlong kumbal thoshun Hatempan bagias no Lakut kacing yakun Kacela riulum layo Oi hoi ahoy ahoy Hoi hoi ahoy 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 Hoi hoi ahoy ahoy Jing em langin ya bli Syaka thong badai banyo Lakre pule putih Kler jing job bangin kenjo Ahoy 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 Hoi ahoy 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 Hoi ahoy ahoy ahoy
Jenrat uka unor, jenrat uka unor, kikamet habat risman, min bak sincar menor, min bak sincar sorkar bilan, ho ahu ahoy, hoy, ho ahu ahoy, ahu ahu ahoy, hoy, ho ahu ahoy. Sarkar bilat kali empat benril telah mendoi, kari kilai pos ema kari kat adaloy, ahoy ahoy ahoy, hoy ahoy ahoy ahoy, ahoy ahoy ahoy, hoy ahoy ahoy ahoy. Baik bak, kipertaslah. Narampai basyat kalah. Rasong darbar hima. Kelembu siim kerin dia. Kedai kata, ki arpusan hima, ki arpusan hima, tau sorkar kari kasi, sanjur anyai kala, tak na syok hagam duki. Hoy 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 hoy, ahoy, hoy ahoy ahoy, ahoy ahoy ahoy, hoy hoy ahoy ahoy. Riti sensyar kari ban shan ki kon hajar, bajo you besli usan dur riti sensyar. Ahoy ahoy ahoy, hoy ahoy ahoy ahoy, ahoy ahoy ahoy, hoy ahoy ahoy ahoy. Hati harus serkar ya dah. Kiri ulum. Makin mintoy. Pertul serkar India. Kimati. Jong u Pak Joy. Joy. Mak Payet, mana itai Pak Joy? Kala yo upoy poy ban skor kasan hima, mensem kabaloy loy shalaway bakan sena. Ahoy ahoy ahoy, hoy ahoy ahoy ahoy, ahoy ahoy ahoy, hoy ahoy ahoy ahoy. Kerdan baan kentiu, kerdan baan kentiu, kiret pat ban om sakma, kernet kabahin riau, kiriu lum satlak India. Tu ya tua lem sia, sia kenut susah. Tahu kata kun toh. Tasak skor. Kan kana. Sak skor bahkan. Kayak gitu. Penting tahu. Pi kani ka sorkar. Kadai kum kikimi kikipa hakayin din kun. Henry nadu ke sorkar bilap. Hadu ke sorkar India. Gila suyapan ben yengi girulum. Kita kita karena sya dauba. Jokari India. Kim sut nyoshu yengi girulum barit pat. Tina kata kadau. Kidorbar hima kasih. Kila yakin kun. Penyok yang kecing nak lut. Nakau kapur sekawai pam. Apa nak sudah kun dia. Pi ka senjuk kadorbar hima deh. Kelasna dah kasorkar lut. Mencua kan. Henry kasorkar kami pak deh. Kalau penbor penban banyak snow no buat ka di India. Kopi mukun. Syok. Dia kata kerukom. Ini orang bak. GGM di Rolls Royce pak deh. Yang tua panggil jukot it ubak joy. Ulak syajid. Haka sorkar India. Syong kun syong. Banlong udukot orang ba. Haka ban sina ya ka riti sensyar jong kari India. Tina pedeng kita ki atiar sensyar.
kat kum kariti sensya ubak joy ulak sna ya ka kernit ka ba nriu na ka benta banyadai kiri ulum hakeleng kari India kam tam hang ni kan hatan jungi kan ka tan satai lam mingi ngaru ngamda kham tip than sep phang kata tia Kum jo ngaru te ba he. pi ka senjuk ki dorbar hima kaya kun tang na ka benta ki kasih henry ubak joy pan usanjur dak atiar sensyar banyadai kiri ulum haborok kani katahan satai lam mingi jong kari India da kajing 3 minut jong ubak joy kan barok kiri ulum hari India kisah yo ya kata atiar banyada nakaban telep haborok kiliang mensiap telep akhini ki dekaro hepat ngasih sada ubah India itu kumtakan si ikung tukwa cuma asim bendung lem kata kedur kan baru kiri lu India deh mga soong ipi mat kini kiri kura baru kan bagi dia ban pertu ya kini kimati kijong Reverend JJM Nichols Roy the tribals of Northeast India should recognize that many of their constitutional rights and safeguards are protected under the 6th schedule of the Constitution of India. A visionary framework conceived and challenged by the very Reverend JJM Nichols Roy himself before the Constituent Assembly. This was no ordinary achievement. The inclusion of a separate constitutional schedule granting autonomous administrative powers to the indigenous people of the region reflects the foresight and statesmanship of this distinguished Kasi evangelist and leader. Through his wisdom and dedication, the unique identity, customs, and traditional institutions of the tribal communities of Northeast India were accorded protection within the constitutional framework of the Indian Union. Pait di keren penban nakapareng. Lek amno kun kadai hisya kata bang Ufi. Napa? Kendai pelan kata kamen sim tapi sit lehem yalah kacak benriu. Kepala syak. Plak. Ya tengku kita kicing tenjuk naduk menor. Haduk kat kanika. Kenti ke mentah, dikejuk ke mentah. Sakoi. Aku papen sengam kentip siapang uni Reverend JJM Nichols Roy. Tip bila dia pernah naik menukun. Pi Pak Joy. Udai ukun try jongga persatrai kan jonggu
Siem tirot sing. Kala rimai jat sengli kan. Kamanang tay hima kat sopra. Kung tama pa. Kung no pan dan balap ban tho sepang kata. Kat kum ka kana pateng di pikun. Kakado pen iba. Kasorkar bilang. Kata kapur kat huet. Ya baru ki kurs imli kamtam lelei ki riu senrang kan. Hadin kita katma ka basir kai ba. Kapalani kumba saus nem kenti. Nadu usnem siajar praspa at kundai. Hadu usnem siajar praspa lai pulai. Long saus nem lekun. Hakapagi pareng kila set kela batla kem bikar ya u sim tirot singen shua banjalak hari u sakatai ka nong bak dhaka bangla dihadin kata kini ki pareng deh kila ya ketong ya baru ki kursi imli ki yang persya ya ka sarkar bilang tibun lagi kila pet nak syatai syatan riwar nomor bakalai kenso bat kasyela kita ngahap hipok ka hima kat saupra kan pi di tolong kuntuk kuai edi hai kan lihat ni Susun di pipai ki khasi jungi hak to kapor ma. Kata kamun tolak kata kamut pa baka persaterai jong tirot sing kakha ya uklur banyada ya baro kiriu lom hasatlak hakate katan syate la mengi chokari India ada yang katakan kun ladanya mikmi jinga di pikun yang kena kapang ladai hiban paidin siapa tu kapur pat kabaya kun utidot sing sim ubor manik sim bat ngap sim Hayo tu siapa? si itu ku jong akun pi dang lingkung de pi ki karli kidai ki bawan muslia ya kasen syar ka kadar apo kanika rikasi jongi bat kelas dang suana syatai syakaput dia kasin ka meningkong bakilay siyam bat usim kahima kat saupra usim tirot singken kadai bagi suyapan mansnano katuka surok nanong klau kata te kata ngilai benahi pa surok nong klau piong kum taken kun haka meningkong ti kador barima ka kan misyak nre utau iskot saya deh ulah penbor kan yu sim tirot sing den re kat kum ka riti sen syar pat bate lah emben right do sim klam
simrai lang kador parima. Kadai. Kat kador parima tu kun. Ti kum tahu tu sing pat deu lapan por kan. No iskot sahab. Bakin daya syong suara kador bar. Ti ndabala syong kata kador bar imat. Asni kan ti Kami rai si imat kun ya kata ka bentah. Dan regi di karli ru. Kimla syasu. Bat kilawan sa dorbar untuk kit gen. Henry kada buat kada dorbar. Kadorbar kadang beteng ti. Sem Devi bakin yarum ngadai ban ap kami lenti gen hapan adem. Ndai. Oh. Tangba katakan di kenang ban kam kloy ka kam pi uni u uskot sahab da ka jing but di pi ulah lihat kum nu pi ulah parak nak dah kiat kan dah kodor bar ba nak mentak kita ki bakrau tenre tembok kan kini kilong san man san pat deh. Kilakan tagen. Kum nu pi hapur badang syong dorbar temo. Dapat kum tagen kun kimban si pat deh ban dang yai ap. Watlah kilaling adu kata-kata ru. Kirang ba si Samo. Kade. Kim ngop rumah. Hagi simpan biet jong kipareng. Ka. Hoai. Kadai kata apa piong. Ngap si. Mo mentang kata. Kawas ngo ba si bun ni kalong ba. Kini pareng. Duli ni. Hadu mentah mana di kidang yai pertu. Setiap ya karkum syong dorbar jongi kiri kasi. Oi sahab kepingan akan mau. Ulah kan toru. Maka tak syong dorbar. Jongi kasi hanong klau. Kakam dan buram. Bat kakam isyong kia ban. Banyak kata kaya terkuh hadorbar jong keribilan. Namar semumat hang tadi. Kisuya lakmit tang kaya kini ketian pialap pi. Ya penyengnya tang na kitu ki bakam he tengam mo. Kami sur. Ani. Kata te kada dei sisahi. Watang dapat hapot dorbar senong jungiru. Lada don ubak aban keren unum syukran. Klam da tip. Lani klam da panjing bet no syong kenor. Madai. Yang tapat. Jayu. Tip syufi. Pi. Dah kabaya ya syani amar kaliang ikun. Pat dah ba burom ya kaketin. Kedor bar hima pat deh. Kedor bar hima kat sofra kan. Kalau menjur. Ban syak kan nak mentah kata ban sena surok. Apa nong kelap kan. Man penyesno ya katai kejelak asam. Pat ke banglah. Ni mso kuak kana syupikun hapan. Ya kan ke bentar teh. To ya tu pa. Ya tu bangintip. Kenang bapateng la pateng baro ngin yo bantip ya kata kajeng sisa. Kadai tabong fit. Ya tu se pa. Kata kabur. Bagi kerli. Kilawan lam lagi niki. Kamar karyong dan pikun. Nasya tai sa benggol. Banuan sina kata kasurok hanang klau. Di kata-kata iga sin ke baning kong Bawon yuk kejat gini ki.
Dakar ki mender. Hang ni hapo ri kasi ke jongi. Te kum taken. Kini kita Dakar ki sedang ban. Ong su kum nukun pi. Sedang ban ya kan kelam akor. Ki kin thei kena ru. Dewa ri sa met sisu le ti. Kalau bagi sedang saban tamti tamcat. Ani. Aduh, bagi ni kilong san mamsan itu pi. Tunggu sini. Kila lebih tari hilam. Tapi, kum tahu kan? Usim tirot sing dah. Bat kedor bar, naima. Kila rai. Man pensangnya no ya kata kakam. Kapan sinah surok. Bat ben kerat sendan. Ya kita ki kharli kharyong. Hendrai u iskot saya pede. Oi pi bubut. Ulak pen kan. Bulak dau ya kata ka sos kular. Kepala ya soi daka. Dorbar hima. Dan apa aku minta ti. Lami deh kecingnya kan adam kun mar arliang mamla. Haduh ba, emna syuk kan, emna syuk banja penbet ya kata kakam. Entah yu sim tiruk sing lalu no, ya ka dorbar hima. Bat kila ikut jengmut. Balada lapan kenyi ya kaktian tapi ladai hi banhiar dekat sama. Tadai. Setang katai. Dayang ini ya pangat ante pok kalor kendian. Ya. Ngan kana susu kalor kata. Tidak hi banyatip. Ya. Kun serpai. Ngap kari ka pertayapi. Blessing kerat.
Pia dan kubariu banai. Siam kenrat. Gila benar ya kata kecilnya syukur. Jong kitai ki mender. Bakatai ka akor kita ki menderu. Kepada isa bet hadu kata-kata. Badai ben ajis nang ki mardor. Kala jerwet bhi kongor ni kam te. Ngilai de bin chong dorbar no marmar. Banyak rai dapat tinggal. Ngaru ngah mencuri kata pesan. Tangba ngila pakla. Mansai ya kedulir serskelal. Dak kaktian nong wei. Kebangim sultu. Wat ngim nangru man pulih. Katakan. Ngila susania kalem da poi perkat. Baka tok ke skoru kalak benlang. Kalem da yam ram. Ha karti kasih. Badang yang rasong ikahak. Menu man kemilti kum kan dia kampojat. Kulai sim. Kulai kongor. Kulai pesan. Boleh Mbak. Boleh Mbak. Mengau sim. Balpi kilongsan kimansan. Niadan haransan. Harampai kesat kesunan. Tito insya syukur. Yakinia jungki kendai baranti. Kibudan shalom syawa. Shalenti sesengkin. Kaya keba udon ban persgau. Bat kaya keba udon banong. Dak bobrom. Ipi suyep. Ipi baro. Mangi gum khlawat te. Imla sha shu. Man khumi kai. Ikam bi statement jongi dik khar. Siam gerat. Mga simet. Ngalatangon. Habanda suwan. Ikatogan ni gidikar. Kamjuru. Ikitay kakarle. Kibalamang. Kibalagalat. Madang setengkan. Banpum. Betlera ke walam. Henry. Klem dayo ko hukum. Napiyu sim kumi. Manaki bakra baro. Banaka dorbar kahimahi baro kawai. Siam gerak. Ngarung lai ramya. Kani
Kani kasau kasian kenil hatbir. Kumta umdon gentin cu banyak keren. Haba kita tamti aksilwai. Dai setang bansung ketas ni. Haban resok kliang. Haru kubur kita asim orang ba. Ngilade, bayada, ya kahima, bayukun wajar. Lada kumta. Minum tiik. Minum ri. Minile. Takawai kasti. Kenam. Garanti. Hai. Go. Hai. Go. Hai. Go. Tirot sing musim nongklang Kanam jong tagayay pau Hado ginigi singim klen Jing shlur jong ungin ut serwen Na barok kat batip mangi Udi nagi sim kasih Shashitam Namargali Tirot sing musim jonggi Tirot sing musim jonggi Hoi 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 Thank you so much for that wonderful performance. I'm sure each of us have enjoyed ourselves to the maximum. I felt that I was there at the moment. I felt that I was in that era when Tirot Singh was fighting for our state, for our fellow men. What about you? And the use of the power, it brought about a very strong expression of the actual emotions that are there in the people, in the minds and the hearts of the people. And I think we should have another one like this. We would like to thank the Prangsni Drama Club and also Riti Academy of Visual Arts, Shillong, also Sangeet Natak Academy for this joint coordination. And I feel that, yes, again, I would repeat the same thing, we should have this once again. So let's give a round of applause for all the performers, the directors, and all those involved in this play. Thank you so much. And not to forget the musicians, you were wonderful as well. Yeah, thank you. So before we close this evening, I would like to invite on stage Kong Silbi Pasa,
Padma Shri awardee, ma'am, could you please join the cast on stage? Kong Silbi Pasa, Padma Shri awardee. We would like to felicitate her for her contribution, outstanding contribution, I might say, to preserving and promoting our rich cultural heritage. Let's all clap for her. Thank you, ma'am. Ting ada men palan mga poy hang ni dang biang hikapon na marba nga susipat pangamla man poy tek mukapon bangi siya blog bangi dan ki program saway ti subhawa nam soy ay ya kani kating slam donga kublay si bune kani kalong kating kentoy ki knun samla jongi bakin penha bakin ai kani ko kubar kelang saudong ayukin le nakabenta kari bat kajat benriu namar kalaway jong kasti kari jongi kasyong hakikun samla jongi bat kublay sibun yakini kiba pendi yakani kadrama nang coban ong hang no duna hang no tam kabais kabasyay kabasngaw tunat kabakrang kecingruay hakamelung hakasyomsit kabada pun kan mau yang yang tukipor kibaka ut kapanong lai hakapor ba kikon samla nongi kisah tombol. Ndai kini kisur pada kiba kemen pada, kiba kado kiba ai mentan yangi, kalong kasur jong kajing kermen, ya kajat bendriu jongi. Kublai sibun ya kiba hayeng hasem, jong iba kiba ju pen ibun se ni kini ki eki jing pelan manta manai kenusa. Iki kon samla jongi. Bat iki kon jongi ba. Ya pi baro kinong put kinong tem. Pililay piladay ban nang ya bahasa Perang ban ai jing hikai. Pidai manda dan kaman se masuang pimuan hikai tep satu hendrai kro yaki. Bikin wan, bikin iki sur tenrai. Ibabang ibatiang jong kerilum kasih jongi ngai kublai pi baro ngandam da khot da jer kerteng kublai si hajar ngu ublai undar rengkat iwei pi wei bengin ye yo kajengkot kajengkia unang ai ka buit ka bor ya baro panla ban pendat ya la ka jom kamrat habeng yo kajengkot jengkia kajing temu kanang kiu kanang roy menginya safran habaro kilia kublai sibun kublai si hajar ngo ya pi baro kublai sibun Okay. I would like to call upon the chairman of Riti Academy of Visual Arts, Rafael Wardri, to please felicitate our very own Kong Streamlet Dakar
the head of Department of Khasi in the Northeastern Hill University, former head, and also member of the Khasi Authors Society. Let's give her a round of applause. I have no words to say after watching that very, not only beautiful play, it's a play that touches everyone's heart. I know that everyone here. Kalong shisha ka janmit kabak men, kabak ngobha, kabak dapru da ki e ki ba rapat ya ki jingkan mau jungi segi por ki ba men berim habang apit ya kani ka play ka ba menta ka drama ngas ngau dei ban ong ning kong e ban ai khublei ya I director jong kani ka drama I prangsngi walang wat ka team ka jong of course to Monica Chanda, the General Council member of Sangeet Natak Academy, my very own friend, Bar Rafael, the founder of Riti Academy, and everyone in the team, the artists, the actors, the musicians. You know, it's a mixture of everything. Mixture of history, the mixture of culture, the mixture of folklore, and especially when we are about in 2 days from now to celebrate and remember the death anniversary of our very own Tirat Singh's aim. Habang apit ya gani ka play ngayu bab ngasngo kumba na mga laju danteng hakiway pat kibenta jongga jong kum kini ki rukom peni drama da ka shurwai ki opera ngala judanteng hapo Sydney ban pet kamensim jonga ka ra shatu ngim dei shu ki badangkai mani ko terpeng bat ki jing start bat ki jing peni jong ki restart lani jong kita ki performers ki badon haka hakeleng jong ka purthei ki jongi ngalai menta ki don ye ka sapat ngada sngoban ai kublei kerpang ya ka Prangsngi Drama Club but hoy kani kadai kata ka phi le hoy ban rakeru ya ka jingdap shis pasan postem jong ka bande matram ndre ka jo ka poru ha ka national level ladangi no ngati ba philai record egni ka long shisha ka ban pen pe ki khmat ki jong ki weide ki ki jai ban riu ban yu ayu ka don ka ri jongi ban yat ko shiki ti habang apit bahaya ka rukom act jong kini ki ting shop ki puran ha ka ne drama ki long ki bala da tibet ngam tip hadu ka no phila ele pen tibet ele de ndai ngatip ya ka sap ka jong phi nadu ipa biang nang ta ya ipalay nang tang apidro ha bang apiye ikensai marsni ingong wa de kinong ruai sudai do kiba ya perform kum ki ting shop ki puran ndrei apangai ipade ya ka khubor kaba la kabalawan ra ni ko mga ong mene kala don ka jinge kle lang jong ki babon ha ini drama iba hapo ka arkanta ndrei ngilay yo pade ya ki jingtip ki babon jong ka history ngilay tip shapang ka jing wanra bakajing trash tom jong iba Reverend JJM Nichols Roy ibang injukot iba joy ya ka kredit ka ba nriu le ne ka six schedule na ka banta banyada ya ka jait ban riu lom tang ka jong igi ka si kipnar nrei na ka banta jong kani ka than chate lammi nang ta ka bala penlong ru ba pentrekam ru ka hagriti sin charge jong kri India ngaso bhashi bon
nagabanta kani ka direction ka ba la wan ra bat bala lum lang ye ki ba bon ki e bangintip hai ni por i belingkot nga ai kublei ya paro ki ba don kti ha kani ka drama bat nga kwa ruban ong nang ya chakmat ublei nang ya kurkhui phi bat phinang la ban le bon ki e kamdam ibara fel ngintip ibatrei jarjai nre kajing jarjar ka jong iru kalong bade ka ba I ai min sim bade o nya su tho ba nang pet bentang ni nga I kumagade ka family talents ni o nya de ban ai kublei ban ni ya thap khti lang na kamda ka ni ka family talents ru na do ki kon ki ti ki persakurim bat nga ngait scam ba kajing yetli ka wan shwan na yeng haba kajing yetli ka wan na yeng nga trai kajai benriu dali leiru kanum long ka ba sinjor namar haba ka scam hi ki paya na yeng na do ki meiet ki paye na do ki kini na do ki persa do ki kon ki kseu ha do ki persa kurim kalong ka ba hanga hi ngong kadai ka nuksa ka bhatam bat ki paya ki ba scam ki banang yaite na ka banta ka jai benriu kaloi chungi ta sai sin ai kublei phi barafel ti barafel di perlok bi ye they come bon ki para members of Khazi society and I should thank also to Monica Chanda my friend who has taken this initiative to organize this drama which has given a message that will be carry on to other non Khazi speakers. I know that a few of the dialogues has been done in English, and I'm sure that you'll be able to send the message to Sangeet Natak Academy for this. So thank you so much, and thank you one and all. Thank you. Thank you, Ma'am Streamlet Dakar. Thank you, Barafel Wadri. As we come to the close of this memorable evening, it is my singular honor and privilege to propose the vote of thanks. First and foremost, let us bow our heads in gratitude to the Almighty God for His abundant blessings, His guidance and grace. It is through His divine providence that we have successfully come together to celebrate the richness of our culture, our heritage, and the performing arts. On behalf of the organizing committee, I extend our heartfelt gratitude to Ms. Monica Chanda, the General Council member of the Sangeet Natak Academy, New Delhi, under the Ministry of Culture, Government of India, and founder director of the Gitanjali Dance Academy, Bishnapur, Shillong. Your gracious presence, ma'am, and your unwavering dedication to the promotion of Indian performing arts have been a tremendous source of inspiration. Thank you. Our sincere appreciation goes to Barafel Wadri of the Riti Academy of Visual Arts for his invaluable guidance, encouragement, and unwavering support towards the success of this production. Thank you. We also express our sincere gratitude to Mr. Munish from the Indian Council for Cultural Relations for his encouragement and support towards the promotion of art and culture in our state. Our heartfelt thanks are extended to the Director of the Department of Arts and Culture for the department's continued support in nurturing and promoting the cultural heritage of our state. We are also grateful to Dr. Desmond Kharmauplang,
of the Department of Culture and Creative Studies of the Northeastern Hill University, and Dr. Antoinette Karmalki, Department of Khasi, Northeastern Hill University, for their invaluable support and encouragement in preserving and promoting our indigenous culture and heritage and literature. We are also deeply honored by the presence of Kong Silbi Pasa, Padma Shri awardee. We sincerely thank you, ma'am, for gracing this occasion. Your remarkable contribution to preserving our rich cultural heritage continues to inspire us all. Thank you. We sincerely thank the Sanjuk Rangba Akur for their support and encouragement, which have greatly contributed to the success of this program. Our profound appreciation goes to the Rangba Ashnong of the Jayao Lumpalon locality for generously providing this venue, making it possible for us to host this program today. We are also deeply grateful to Mrs. Andromeda Mirthong of Grace Academy Secondary School, Shillong, Mr. Mining Miliamngap, the president of Seng Samla Smith, and Mr. Ban Shai Lang Mukhim, the founder of Schlem Institute of Music, for generously allowing us to use their practice halls during the rehearsals. Their support has been invaluable throughout our preparations. To our gifted performers, the entire cast, backstage crew, and every volunteer, we extend our deepest appreciation. Your dedication, your perseverance, your discipline and passion have transformed months of hard work into unforgettable performance. Special thanks goes to Mr. Banbha Saukme for the excellent sound arrangements, Mr. Mark Williams for the outstanding lighting design, and Mr. Rifaljan Karnayor for expertly handling the video production and live streaming of this program. Thank you. We are equally grateful to Mrs. Dalariti Karnayor and the band for their wonderful musical accompaniment, and to Mr. Lampang Siemli, renowned musician and songwriter, for his inspiring rendition of Utirot Singh, which added immense depth and emotion to today's program. He is not here, but we thank him. Oh, he's here. Where is he? Oh, I didn't see you, I'm sorry. Thank you so much. You can sing that later for us. Yeah? Our sincere appreciation also goes to Mr. Desmond Rimaki Sun of Red FM Shillong for his support in promoting this event. And to our friends from the press and media, thank you for your presence and for helping in bringing this program to the wider public. Your role in promoting our artists and cultural initiatives is deeply appreciated. Finally, to every guest, supporter, patron, well-wisher, member of the audience, member of the family, thank you for gracing this occasion with your presence. Your encouragement strengthens our resolve to continue preserving, promoting, and celebrating the rich cultural heritage of our people for generations to come. Thank you so much to everyone, and enjoy your evening. I request you to all rise for the national anthem. शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मा